Kable phi baro shagathuk khabor jani ka Don Bosco Media Network. Kimat makong san minta kasini kilong. Lu kiying bat kisam masih harul bong laban. Bat kop ya tainia uba raiwan ya ka sorkar halor ka jimintoy na ka shibisina. Bat mintain hasya ki khubor bakambanya. Hagajan mit shitarik nailar arhajar akun riu kindit kensan kat tukat ni teli ki ying sa briu lembat ki semasi ki badan hajan ke ying darbar thau an ke jela harut surok rilbong kilaplu bakading kalabam lut plan ki ying ki sembat ki semasi ki laluko pom na kani keding kabla kelang na ke jingrang ke bening hagini ke sni mare yo jintep ki pulit pelipting ki lawan poi shikini ke jaka bantem ye keding kabla kelang bha namar ki ying bat ki semasi hagate ke jaka ki dei de ki bala ker de ki lintang ki bala rem katkum ki telong khubor bala yo lum la ong kini ke jingplo la suba ba kedei na ke jing thot keding electric uba san bor shulai emily ula poi marmar hagini ke jaka hadu bala tho igini ke khubor ampat yo jintep la kini ke ding kalapan mensaw ni emi ki brio ki basyang basa hagini ki ying Ngayo jengtip anang don. Ngayo jengtip anang don. Anang mi nai abriu. Bekerja baklu korbong ne. Ya ngaya layawan bron pe urcuma. Tigi nang ya kli ne gitu train gi kun begitu ba. Sang ne sombo ki ngari ga short circuit. Tengmu pelayiru kita jakai beri masih, te bun lagi dia ngeruk kebelah, dia ngeruk kebelah rem, te longkak ding ke kelang maka ding, te le apun, sa SP juga fire service baca di polis baru kita ada nang fire tender rumah sautan tadi. Dia kata he kalang gading de bat sagawi ru ba sulong ka sulong ba jinjab sosi kata semua dan imasir don ki ba sagawi galian sedang na nandeng siteng sene ka kamile ki don ru kumbalai tli kumbe tu lai tli ki selan dalga glab gawai glahir solusi surong kata he entah kita kilong yang ikan bang. Kat nom teli untuk gendon kan kindon ni mak mandriu nyau teli. Ndriu nyau ye. Entah he. Mak kilat nak ini seneng ni. Kan obaje biar jingkip kajia sedang. Idi puar tu si laisteng sau duna ye idi puar ngayo buat. Dengarlah wan laistation nang iya ka. Ya katram ko ba ayut ngelapun uwot itu ya bos pilih ka Kita kan di pemensau ni giba amdon dan bobensau ki ba ayu ke amdon na ini ka kahap juga kan ka jaka ki khot kahap ka kan kada zigzag road relbong kahap hajing pecong ka dorbar strong can just see Oxford hill bar relbong ya
Unong yalam kahinyot rep Youth Development Council HYDC ba Raiwan Sotun ula pasat ya kesyaman ya ko tainia ba kesorkar Meghalaya halor ki jingmentoi ba kejela kan yo na ke Shri Semen ke bandang mi perthai hagithan Daistrong East Giant Hills. Uni urang ba ulai thu ik jingkul mar ki belami na ke public hearing halor ke Shri Semen. Ulakop ya kesorkar banya tainia halor ke jing penthami kesorkar balingba ke Shri Semen ke jela kan yo ke jing mentoi. Ulakin no kesorkar MDA bakal Highland na ki kamram banya dai ke hok chung ki pai pa da ke bakhanglat ikibriu ban shimenta ha ke public hearing ke belalong ha ke live poi terik unaitung da ki lathi bat ki tear gas. Ulapin pau ke jing dengo balapin don kam de ki po shilom dan ni JCB banti na lai ke surok ban khangla de ki pai ba ban poi shi ke jaka balapelong ya ke public hearing. Suka bat kumbing ong nadu besar kesni ba nakalian jo kesek ngila boykot ya kini public hearing jong ka Shri Semen ngin kwa hitam ban le di sementaro umar mengila tu upa pada ke private hearing ni boykot ya kini bat ya kini jing pas jong ka Meghalaya Pollution Control Board ya ketika hearing menden kesni jong Shri Semen ni nakalian jong kesek ngin accept dalilero unless and until ban pelong biang ya ke public hearing sesisin bat ban khot ja paro itu di bakwa ban keren ha ke public hearing lada ki bayasha khotlam bat ni ba persya khotlam kata kedega jikwa ni na kalian jo seng bat ni condemn hiru ya ke jingle jo ka police department ban lathi charge bat kawang do tiar gas ya itu di bakwa oleh itu ka public hearing apa ya balai ka bang ikwa keren kolong ba pihak ini isi beladak na kalian jong deputy chief minister juga Sokar MDA state Meghalaya ba madu Preston Dumsong omba higani ka gajiwan juga cement company yang ni po state Meghalaya ka wara ya benefit ka bubun ba economic benefit ka bubun ba hagbi de bagni menta ngim kren re sibuntin ni nglai na por sa por ka no wara benefit ka no wara kani ka economic benefit namta ka jela Meghalaya ni ong takwai balda ka state government ka nur haya ki representative khantam ye kini gi langot ki ministers ki badon nakmakdu ban ya tainia bat ni kinong ilam seng ban pi la ka jong kania hakanu godur ka jelam Meghalaya ka yo nom na tegi cement company ki badon hamte hapo East Hills namar ke ka bangi mangi nakaliang jong seng ni iba kabun ka jingdu nom ban ya ka jingyo nong na kabadon kiti cement company hamtai hidup nong hak wide ba ka environmental ka effect jong ka environment hidup nong hak wide bat ka kam ka jam hidup nong hak wide bat ka kamai gaji hidup nong hak wide bat ka koi ka kya hidup nong na dong sedo ngam tip hidup ti chief minister badon brom jengi ikren ya kata ke jing yok nong economically manu boyok nong economically ya kata kai dan nak tak tahu ni ibu ya kini ke challenge hikmat ke state government ba wan ngin ya tainia once and for all ban ya peni la bajong kania kumno ka government bai i bang yok nong na cement company ni peni na kalian tuni kumno kajak meri tuni pak state ni ka nong nang ba katai ka cement company ki badan hantai kata kedeka kubur ko ikwa kon pak sa government bal da government kan nur da government dan kan nur nani if the government have the guts come face us in that ya live debate apo TV kata kedeka bang ibu da kisno ba nakte ki cement company ka jala jungi ka yona te tang de ki kubur na tepat biru ki press ki media balik kali na kini nongelam juga government MDA government hantam kini cabinet minister mana kalian juga seng HYDC klien open challenge banyak debate kat nong yo nong ni do nong na cement companies dia kata kada kajing kepat na ya pi press media langsung halik kelilan baki trek lanu kitrek ni na kalian juga seng ila long bari Bat dah kita gi kubon ngila poi shi kabakut tak hadu pengidai syam yang kublai shibon.